Maya ni magegania ma rũĩ rwa Thĩrĩrĩka rũrĩa rwĩ Gatundu South Kiambu County. Harĩa kĩrurumo-inĩ gĩkĩ hena ũndũ ũmwe wa magegania mũno. Hena anake makoretwo makĩrutĩra wĩra handũ haha ũguo. Mamwe ma mawĩra marĩa makoretwo makĩruta nĩ ta wĩra wa gũcora, ona ningĩ nĩ makoretwo magĩteithĩrĩria andũ aingĩ mũno arĩa mena stress, arĩa mena depression, gũka haha magakorwo makĩandĩka maũndũ marĩa maragerera mahiga igũrũ. Oroho makamateithĩrĩria gũkorwo magĩtubĩra, nĩkuo twĩtaga na gĩthũngũ swim, nigetha hihi makorwo stress icio cikiuma. Oroho nĩ maraiga atĩ anake aingĩ mũno makĩria nĩ makoretwo makĩrutĩra wĩra wa photography kana nĩguo wa ũhũri wa mbica haha ũguo, nao nĩ makoragwo makĩinũka na kĩndũ kĩao kĩega. Oroho nĩ marauga atĩ nĩ makoretwo magĩũka haha ũguo nĩgetha makorwo enjoy nature handũ ha gũthiĩ gũkorwo magĩka goonism kana magĩka maũndũ marĩa mangĩ moru na kuguo matũra-inĩ. Reke tũthikĩrĩrie anake aya. Ukiri mwega mwiroreri wa Printop TV, gucokeria ngatho muno makiria ni undu wa goto join guku gwa Printop TV muthenya wa umuthi. Niĩ njĩtagwo Thĩga wa Mwangi, na aria othe matwĩroragira kona ciothe cia Kenya ona diaspora nĩ tũmũcokeirie ngatho muno muno makiria. Inyuĩ mũta subscribe ĩtĩkĩra gũ subscribe nigetha ũhoro ũkinyĩra andũ aingĩ muno makiria. Ona ningĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgũ-post ũgetĩkĩra kũmenyithio nĩ tondũ nĩ ũgũkorwo ũhihinyĩte notification button ĩ hau ũguo. Muthenya wa umuthi no wĩcirie ta day 14 fall, no ngomenyithia ati ndire 14 falls. Muthenya wa umuthi ndi guku mwena wa Gatundu, guku ni mwena wa Gatundu South Kiambu County, kuria tukite gucera guku guo nigetha tukorwo tugikumenyithia hihi haha hena kirurumo akimwe kinene muno, na director ni gukorwo agituonia kwambĩrĩria kuma harĩa ũguo igũrũ, akorwo agituonia ũguo wega ũguo muno makiria nigetha atuonie ati gĩkĩ nĩ kĩrurumo gĩkoragwo haha ũguo mwena wa Gatundu, na kĩrurumo gĩkĩ nĩ gĩkoragwo gĩgĩteithia andũ aingĩ muno makiria, especially mbeũ njĩthĩ nĩ makoragwo magĩcemania haha ũguo nigetha hihi makorwo makĩhũra mbica, ona ningĩ nigetha hihi makorwo magĩũka picnic arĩa makĩendaine, ona ningĩ muno makiria hihi angĩkorwo wĩna stress, andũ muno nĩ mokaga handũ haha ũguo nigetha hihi mahote kũrikiria meciria, na ningĩ nigetha mahote gwĩciria wega, ona ningĩ kana gwĩciria kabere, tondũ wake handũ haha hena rĩera rĩega mũno makiria, hatirĩ na disturbance o yothe ũngĩona. Na ũngĩrorera wega mwĩroreri haha hena nginya mahiga marĩa makĩrĩ ma rũĩ marĩa mangĩkorwo me momũ biũ, marĩa ũngĩhota nginya gũkinyanga nigetha hihi ũkorwo ũgĩthakathaka na tũmaĩ haha ũguo wega ũguo makiria. Na muthenya wa umuthi nĩ twakorwo tũgĩcemania na mwanake wĩ haha ũguo mwena ũyũ wa ũmotho, nĩ haha ũguo nĩ gũkorwo hihi agĩtwĩra nĩkĩ gĩkĩ hihi areka haha ũguo nigetha tũkorwo tũkĩaranĩria nake, ona ningĩ nĩ gũkorwo agĩtwerethera hihi maũndũ marĩa mekĩkaga thĩiniĩ wa handũ haha ũguo. Reke ngonge mũkuhĩrĩria haha ũguo nigetha hihi tũkorwo tũkĩaranĩria nake, nigetha hihi akorwo agĩtwĩra ye nĩwe ũ, aumĩte kũ, na nĩkĩ gĩkĩ hihi arenda. Habari yako? Nzuri sana. Uko salama? Niko salama. Haya, angalia ile kamera, usalimie mtazamaji, mwambie majina yako, umetoka wapi, na utuambie kwa njia fupi ni nini unafanya hapa. Naitwa George. Mimi ni mkazi wa huku. Mimi nakujanga tu kukaa huku na pia nafanya some graffiti. So hii ni kazi yako ama ni kazi umeandikiwa ama ni kujitolea? Hii ni kazi lakini bado ni hobby, lakini bado inaweza kuwa kazi. So unakuanga hapa kila siku ama kuna zile siku kadhaa ama siku specific ambazo unakujanga hapa? Okay, nakujanga okay, kwa wiki moja naweza kuja mara kama 4. Ni nini ilifanya useme kwamba mimi sitafanya graffiti kwa vitabu, nitachagua mahali hapa nikuje nifanye graffiti zangu kwa mawe? Nataka kuportray message. Nataka mimi mostly na deal na kuandika about words. Naongelesha wasee wenye wanakuanga na huku chote, wenye wasina kwa kitaka, wasee depressed, wasee wenye wanajikuta kitaka, na wenye wanakujanga ku entertain. Sana sana ni maneno yapi yale unakuanga ukiandika kwa hii mawe ama unakuanga wa encourage nayo? Nawaambia for instance kama ni kutumia drugs ilikuwa for fun, lakini sikuwe to a point to addiction. Naona na pia nawaambia kila mtu wako hiko, ni venye tu hakuna mambo ya suicide by the way imekuwa mingi. Sasa nawaambianga tu tujikaze. Do you think vile wanarika wengi ama wanayouth wengi hawana kazi,
ni sababu kubwa sana inasababisha wao kukuja hapa na spend time yao hapa? Okay, 90% ya wasee wenye wanakujanga for fun. Na wao wanakujanga weekend, lakini ukiona msee anakaa Monday hizi weekdays, wewe unajua huyo ni place hana ya kuenda. Sasa ukipatana na mtu kama huyo hana place ya kuenda, anakaa depressed, unafanyanga nini ama unamsaidia namna gani? Tunabonga, tuna swim, hivyo tuna chill. Like places ni mingi tu, vitu ni mingi tunaweza fanya, tuboeke, kwa tuboekani. Kwa hivyo unaweza sema kuna watu wamesaidikia hapa. Mtu amekuja akiwa na shida mingi lakini kwenda nyumbani ako sawa. Wengi sana. Mtu anakuja tu amenyamaza, dakika ingine anapanda huko akifurahianga. Wow, ni siku gani hii ambayo nikikuja hapa nitapata watu wengi sana hapa? Weekend, Saturday na Sunday wanakuanga wengi sana. Ni activities gani zenye huwa mna encourage sana sana watu wakuwa wanafanya hapa? Huku kuna hii kuswim, na pia kuna photography. Mnaweza kuja wapige mapicha na simu zao. Pia hapa juu kuna kagrau kwa hapa wanaweza cheza ball. Hapa kuna kitango garden. Very nice. Kuna kuanga na restrictions zozote zile? Hapana. The only thing kitu inaweza fanya ushikwe, maybe kuwe na drug. Mapolisi hukuja lakini wanakuja na kuangalia wenye wako na drug. Kuna unaweza ambia aje wale vijana ambao wanatuwatch leo, instead of hao vijana waende huko nje wafanye vitu mbaya, wakuja hapa watafute opportunities hapa kama photography nini, nitawaambia aje? Mimi nitawaambia tu instead of wakuwe like content na mambo mingi ya ufala, wakuja tu hapa tuongee tuji. Huku ni peaceful. Unakwanga na lessons za graffiti, unaweza funza vijana ambao wanaweza kuja hapa? Na pia mimi ni student wa Blender, kama unajua Blender, hiyo nafanyanga, na pia graffiti wanaweza kama pia. Wow, so far umesaidia wangapi ama bado wanaendelea kujisajili? Actually ni wengi, I don't have count. Wasee ni wengi wenye wanakujanga, tunaongea alafu wanaenda. Hivyo. Wow. Haya, nataka kwa njia fupi sana utuelezee ni maneno gani umeandika hapa na yanamaanisha namna gani. Sasa tumalizie. Haya, wacha tukuje hivi ili director aone hizi majina vizuri alafu tuelezee, then tutamaliza. Okay, zingine ni lugha ya mtaa. Kama hii wapi Kitemeo, sinajua ni topic ya ile wimbo ina trend saa hii. Na some Kirea na hizi ma titles za ngoma. Rasta vitu hivi ni zo for fun tu, Kenya tu iko kwa akili, unakuja kama ni stress unakuja unaiandika yote. Yote kutoka. By the way, do you think this can be a very good idea? Ukiwa na kitu inakusumbua, unatafuta kalamu, rangi nini, unakuja unaziandika zote. Unakuja unaandika na kama umezamu unaweza swim pia. Wow, that means hata kama uko na stress aje, umekosa mtu wa kuongelesha, wewe tafuta rangi, kuja hapa, hizi mawe ziko free. Akuja andika hizo vitu zote anapitia hapa. Ndio. Haya, na usisahau kuandika bag ni ya nini? Alele mtoto. Usisahau kuandika hiyo hapa. Haya. Okay. Haya, nataka uangalie ile kamera for the last time. Uongelesha hao vijana wako pale hivyo, wana waste time huko nje. Uambie like hapa there is a very good place wanaweza kuja waweze ku spend their time without goonism ama without kujiingisha katika mambo mabaya. Mimi nitaambia vijana, najua life ni hard huku nje right now, hakuna kazi. Na pia wenye hawakuendelea na masomo, yet give up hata kama hamna pesa. Wewe kama mtu mambo itajileta, kama hivi kujipanga itajipanga. Wewe kuja tu huku kwa free, hakuna theft, hakuna mapolisi wa kushika for no reason. It's a safe place, safe zone. Wow. So guku ni mwena wa Gatundu na ndukariganirwo ati haha niho muno ayuthi mokaga
na nĩ makoragwo mũno makĩjivinjari kana magĩkorwo magĩka maũndũ ngũrani na nĩ twakorwo tũkĩeretherwo atĩ nĩ makoragwo hihi magĩka photography ĩrĩa maheaga opportunity ya kũgĩa mbeca, ona ningĩ oroho nĩ makoragwo magĩka swimming nĩgetha hihi mũndũ akorwo akĩruta stress. Na hihi haha hena mũndũ ũngĩ woka ndikana no twaranĩrie nake onake atwĩre kaũndũ atwĩre hihi ye experience yake ya gũkorwo handũ haha ũguo ĩkoretwo ĩhana atĩa. Reke akuhĩrĩria haha ũguo nĩgetha atwĩre experience yake ya gũkorwo haha ũguo kũ interact na andũ haha ũguo ĩkoretwo ĩhana atĩa. Onake nĩtũrona nĩ mũndũ wa gũcoracora na nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria nake na njĩra nene mũno. Reke oe mũcoro ũcio wĩ hau ũguo nĩgetha oke naguo nĩgetha onawe mwĩroreri ũkorwo ũkĩona hihi andũ to nginya kana ayuthi to nginya makorwo magĩthiĩ na kũu nja gũkorwo magĩetha nyũmba cia kũrutĩra wĩra. Gũkũ ũguo nja kwĩna kũndũ mangĩrutĩra wĩra mũno handũ ta haha ũguo, na nĩ handũ hega mũno. Na ũrĩa ũrona mwĩroreri nĩ ngwĩrire no wĩcirie tũtwĩ 14 Falls, not 14 Falls. Gũkũ nĩ mwena wa Gatũndũ and it is a very good and serene place. Yes, habari yako? Mzuri sana. Uko salama? Kabisa. Haya, angalia ile kamera, utuambie majina yako na umetoka wapi na utuambie ni nini hii ambayo umebeba na unafanya nini? Mimi naitwa Prefix. Tumekuja kutembea huku. Yes. Mimi sio hii area lakini nimekuja hapa kitambo. Okay. Sasa tumekuja kutafuta hii beautiful scenery. Tuko na marafiki wangu ndio hao wanakuja. Oh, wow. Bado ni photographer. Bado sisi tunafanyanga hii kazi ya sip and paint. Wow. Tumekuja sasa kufanya content kidogo tukionyeshana venye nature inakuanga tuku. Wow. Penye imekuja kufanya content. Wow, unaweza tuambia what is your experience ama umekuwa na experience gani na nature, because this is kind of nature things. Number one, wewe mwenyewe ni nature. Una exist kwa una exist naturally. Okay. Yeah. Hiyo ni kitu ya maana. Sasa tunafaa tu blend in. Unajua hadi kitambo our great grandfathers hao walikuwa na ichi kwa misitu. Yes. Unaona sasa ndio maana tunataka ku embrace hiyo nini kurudi kwa hiyo msitu. Wow. Unaweza tuambia ni nini hii umechora, unatumianga nini kufanya hivi? Na tena utuambie kijana yeyote yako pale nje akitaka kujua hii unaweza fanya nini ili aweze kujua. Sasa hii ile itango painting. Unajua zinakuanga different, kuna murals, kuna abstract. Okay. Sasa kama hii ni just for entertainment. Juu ya chenye unahitaji tu ni canvas. Unaona huko nyuma iko na wood na mbao, una stretch then una paint, then everything inakuwa tu sawa. Leo unatumia kama unaona wewe venye anatumia paint, unatumia two paints. Tunaambia before you create something you make it in your head kwanza. Before mkuja hapa mlisema kwanza acha tukuje. Yes. Then mkaona how you make that thing for real. So hadi una create something in your mind. Yes. Then una illustrate. Wow. Una express the world. Una capture, unajua ku art. Tunaona kama venye hii waterfall iko. Una capture hiyo moment. Unaiweka sasa kwa canvas. Wow. Unachukuanga wakati mgani kumaliza hii diagram yote? Ina depend. Kuna zenye zinachukuanga 2 hours, kuna zenye zinachukuanga a day. Inategemea sasa ni gani. Wow. Tupe namba yako ama social media handles zako. Mtu akitaka search wall mount anaweza kufikia ama anaweza kupata namna gani? So jina jina ni Prefix. Sasa mimi nafanyanga canvas, tattoos na piercing. Ukinitaka unaweza ni search kwa Instagram ama hadi WhatsApp ni 07 58 42 96 58. Acha nirudie tena juu ya wenye waja capture 07 58 42 96 58. Jina ni Prefix tattoos. Na bado kitaka piercing, bado nafanyanga chako pencil. For now nimekuja tu na hii. Okay. Wow. Haya, asante. Tutachagua siku moja maybe tukuje tukutembelee kwa workshop yako, utuonyeshe some of the things that you do there. Haya, mara ya mwisho ongelesha kijana wako pale anasema hakuna kazi, yeye anataka tu kukaa idle. Unaweza mwambia namna gani? Mimi nasema
dreams are fragile. Usipatie kila mtu dream yako. Exactly. So chenye unafaa ufanye, you come up with the idea, unaifanya, unaambia watu after usha process. Kama sasa ufai kuambia mtu unataka kufanya art, unafaa kumuonyesha the results. Juu kuna watu watakudisappoint wakwambie this is not the way. Na hivyo sio maiki inakuanga. So una create kitu, una take time. After sasa umemaliza ndio unaonyesha, unawaambia this is now the thing. Asante. Wow. Asante sana. Tumefurahia kuongea na wewe. Hadi nimeshukuru. And one of these days manze, tutakuja kwa workshop yako tujue ni nini unafanya, ama what is this we are talking about, charcoal painting, what that and all that, ndio? But for now, try to enjoy the nature yenye God ametupatia ama. Exactly, the nature is so beautiful hapa. Na I'm telling all the viewers pale, if you have any kind of stress, kuja na paint yako, andika stress zako huko, hakuna mtu atakuuliza. Kuja hapo, cheza na maji, feel the breeze, and the environment is so serene, itatoa hiyo stress yote. Exactly. Thank you so much. Wow. Mwiroreri acio nĩ amwe arĩa mokĩte gũcera gũkũ mwena wa Gatundu, na ngwĩrire haha nĩ Gatundu South. Gatundu South. Wakinya Gatundu Town, on your way to Kiganjo, you'll just see ndurumo ĩyo ĩ hau ũguo, nĩ ũkũmĩona. It's a very big one, and of course it's nĩ handũ serene mũno mũno, na nĩ handũ hega. Reke thiĩ harĩa ũguo nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩmĩona na njĩra njega, na director nĩ gũkorwo agĩkuonia kuma kũrĩa ũguo igũrũ wega mũno makĩria, tondũ nĩ handũ hega mũno. We angĩkorwo ndũrĩ na handũ ũrenda gũthiĩ kũ visit, kana ndũrĩ na handũ ũbangĩte gũthiĩ weekend ĩno, ĩtĩkĩra gũka haha ũguo Gatundu, nĩgetha hihi ũkorwo ũkĩona kana ũkorwo ũkĩ-enjoy kana hihi ũkorwo ũkĩkenerera nature kana ũmbi ũyũ mwega mũno wa Ngai. Haha nĩ handũ ũngĩenda gũtinda ho, nĩ handũ ũngĩenda gũtinda ho wĩikarĩte oro ũguo, yani ũtarĩ nginya na kaũndũ ũreka. Niĩ njĩtagwo Thega wa Mwangi, na gũkũ nĩ gwa Printop TV. Namba itu ya support handũ hau ũguo, ũngĩenda gũtũ support na njĩra o yothe, ĩtĩkĩra gũtũ support hau ũguo na namba ĩyo. Ũngĩenda gũtũtũmĩra message, namba ĩ hau ũguo no ũtũtũmĩre. Ũngĩenda gũtũhũrĩra no ũtũhũrĩre na namba oro ĩyo. Inyuĩ mũtasubscribe kindly ĩtĩkĩra gũ-subscribe nĩgetha ũhoro ũyũ ũgagũkinyĩra harĩa ũrĩ ndagĩka o yothe. Asante sana, tuonane thĩinĩ wa video ĩyo ĩngĩ next. Thank you so much.